Ka kenhun ki MDC Liang Persya haki GDC ka United Democratic Front mendaga sengi ka alf nyautolik unaitung kalalum ya kejingelang ki MDC Liang Persya ban pendram ya kejinglia jubor ka Assam hayong huli right marwat henen kesengi ban rat ya ki pos elektrik jong kami gelayan habayaro bat MCM ya MDC kamahoti bat sekretari ka UDF uba Charles Marngar ubla Liang Persya ya ki borple Assam unang alam ka UDF uba PNCM ulong bagi MDC kenya kendu yo konat sangma menteri rang ba kajela ban kentu ba udai ban khot ya borok ki MDC banyak keren ya kani kakam Akajingan jadi mentaka step baningkong ye mak kenda impau kajin sengongo bat ban MNC ni Pak Charles Marngar walau dewu MDC jongga mau hati tenrei hordin bakajin khot di pai ba halu kanika jingwan di kulit Assam ila mare ulmut sah yong kuli ka bahap apoka konsumsi jongga jira ini habalai publik kerpangi Pak Charles halu ka courageous decision kajong iban present habagum ke telapor pada kisausan bos ki kulit Assam gitu bagabaru ni nagalan juga UDF ni pendram ya ki kulit Assam halor kajing takti yang MDC badan rom jingi Pak Charles Marngar kita ilok adli ke hakaba ya dai Pak Charles pada kajing kedua jingi mentah ka sini nagalan jongi ngasim da kawe ke jengmut balora halo kani ke jingjia wa yang kuli ngin ya kendu yang siang ba ulun kan ke ya ka all MDC meeting ban ya discuss halo kani ke jingjia wa yang kuli ka bala tak sisa na ke benta jungi barok ke MDC ban yui ke jila kon board jong ki plate Assam dei barka development jubor borobor ki jubri ngan da ka ong ba ka don ka agreement ban island ya kino-kino ki bayde ba karoi ka pa ane ke basu lungo pada kolong ba pada ka Meghalaya jungi kawan ra ki lat penro yang di wasam mudut wan ban pawen no sendon ki pusik tibu ti hamni ngai ba ka jusim ka bu jong sarkar Assam ya ka jing tulot jong ka Meghalaya lada trei ka Assam hapa upur usam jungi ki ong ba milai namar ba ya kirat yarat development nyemdei ban long ding pengkian karbala na mangi pada ni penroy yang sinong kitau hapa upun samjungi ka Assam kawan ban tempra ti hamni ngai ka Assam ka sim ka bu ya ka jing tulot jong ka sarkar Meghalaya bakawairu ka iba ngaskulu mo ba menden ha jing sisa na kalian iba Charles bat di paiba rengkat katu kan dia sewat ke jinggon sen balang ro kila yang skam tren banom sya ban penpelan ya ki pos elektrik di bala pendian hane ke basnulong ka haji sya na kalian magistrate ro la yang skam banom sya ban penpelan ya ki pos elektrik harita hadin katu kan ne kami no ka hukum na ki bor bahalor ngamtip mano badai bor bahalor bansya ban penpelan no ya ki pos elektrik saya keren nadin kata ketika second weakness jong ke state ke jongi from time to time akan jingi dei bat ke boundary bat wasam nah tapi kan mau kayak ke bagiah langpi habai itu put usama pleng ke Meghalaya ber Assam giap gidu pai ba mo kadung katu por giap saut giap kan bang itu nan pada hapo Mizoram ada tu put apa enggak Mizoram bat ke Assam ngaklaim yoi ba kinjenjar ki pai ba Mizoram tiba kam jenjar di purit Mizoram balese ngiru ba tiap hadun bapri ndungut ki purit Assam hani kalau ngai kalau markhong po bangi hangi nagapor kimi ipai ba syakman ban yada yo purusam ngakan mau kadon gawe ga video haka YouTube ka ba dan bilong komunikasi iba kran dak tinisno da chap no ro ci ayat kani ga jaga ci ayat kani ga jaga tabamud ipai ba ilong ki nong yada yo purusam jong state kat bah po Mizoram pada pulit pada sarkar kilong di nong yada kita lagi ege bangi na kalian jungi ka UDF haji ya song jung meeting jungi merta kasi yo iba ya ka baka sarkar Meghalaya jungi kala asting haji de baki ki babun di isu dan kalian jungi ko mangalaw me fi nginom siem tangga UDF ban interfere ban intervene kali ka kam amang isno bangi ko abandon ka jingi trelang bat MDC baro dan ring ni kendu yo siam ban khot ko MDC meeting dan ring ada kim khot pada kim Islam nyimban se nyapan ya syakmat kum ka UDF ndai fast kali ka kam jungi kalong ban ya trelang bati MDC baro ban sim kiai kali tam kita kilong di few things bagairu niya kajikan jungi menta kasi kalong ba adai ka por ban pen thanya ka ban ko har jong ka force
haman lagi border bat Assam kumbala Mizoram nama kubalong menta kai ke mengatip panga hapo maulas nai setai kaput idon samut di staff kita ki yang puak ban yoi ya ke state negara jumi haga ban sir lagi pai ba nong shom kita bilang di few things ni aja hapo lang pi kumtu yang puak bakan jab yang sisin pa hapo di boundary ki jumi tingkat bawasan Maksudnya itu jingkip ke baca ke menen ada yang kesongki telefon yang dia tangkata dan mesej yang ai mesem lam bani kesam dan begini rekam bat kila kharlang tu akan lagi step banyak dan langkum ni bat masuk komen bat ke jing dia kendo lang ka ai mesem ke ai ke belajar menen ke nak kalian ke jangan akan pau ke jing ai play gini perlok bat hak juga poro aku ngene ke por ngasimru ke jing ai play nak mentah ki perlok ki parjor ki paradok ki prasnam ki kun samla jong ke jela ke jong ki balap ha ki kubor ban ai men sim ya ki nong yalam niam bat ki wei ki nong yalam ki nong kemi bat ki wei de ki nong yalam ki bala ai men sim badu menen ke jamet ki poi ki message ba hadu mena sing dengan ban pau ke jing ai play nak men jong ki paro ini ki jingja ke baca menen ada ban brave ban keren hangte hotspot menen ki kata ke bangang adon ringa dang don hi katu ni ki bang kwa ban pen pau gini ko ki ai ke baca menen ke pen ketang yang ke bang UI ya ke jingkelan ke jong electricity pole ha ke tu ko persang ban yang ha tu ke jaka namar ba kum la ong menen bang su thu sai baga jaka ke ba ya kaja menen ke di purely Meghalaya kam dei ke disputed ban ngadon ki kot islaru ban proof ha ke ba na kaliang jong usim jong karaj marwet menen 8 kijing pesishan uber khaj ban nyelapa ketu ke jaka ke ba mengi ngidan menen kham shakmat susu du ke jakaru kadai ke jaka jong ke jalan Meghalaya ke jongi tekelong ke ai bosungsi ba kumalaya keren shakmat yimdan ke manpower la pentip EDC la pentip USP jong ke riboy ke jongi wong banang ngidan conference video conference amtip kon video conference tentang covid na kumnong amtip yung manpa do additional SP ndayu additional SP ru udang poy hadu kopor sauduna baru SP lilay upoy hadu kopor saujo long kay bersungsi mana kalian jonga ngapandam juri kini barum tangga ta ndayu gawai kabangadon gijing sngau hana dia abangadon hadu gejaka I kumba ke police department gejongi kamle kale kumba manro ban keren nga ngamle ran ban keren kita ngamrit ban keren ni jisa namar bangalamat na ladihi barga bakam susi kalong ba nagaliang jong SP sigen tin ruem ban ong yang ini senran lang no banwan na kati jaka leset dal kalong tang nong poro dari susi kalong ba ngayak tang mga baru para jonga wanya ikakali marwe kawan pai na kati jaka digini gi ai na ika ap ke jingma tendai ngai de kwa man pen pau ni ayang ha tu poro dak mesim ke bangatip bau tu na jrong nomino ya bangatip bagajing em hi kam song ha ti jono jono gajing em ke song ha ti ke jong punong bu nong thau ngai yu blai be ki ki baja manen ke sing dan kono gajing men sau ho la ka don gajing sa tan gajing sa push yang ha tu por kam don kono gajing men sau de gani ko por ka kwa ru nam ta gajing tip lang baro ngamla klem da ai ku play kan pang ye ko wei ni kisang balang NGO ka jong ye kata ka de MPSO so kemen mi thu IP bakini gi don hakmat nadu dang step ka por mo penyangi gi pos electric bat hadu ko por janmit bangion pai na ki jaka ya ko tu ko por kasu bangai UI gi long kemi armut gi long kemi kong simli bat iwai pada presiden jong ke MPSO jong ke Riboy district jong yang hatrai jong pos electric naga bantaban ya dai kajiro ka bakantang kalik sai MDC mawati ibala bang makloy banlay saka to kajaka ka ba ni itu kijing kihuri ura sem da thau ba kamdei constituency na kamdei kajaka ka benta ka i kadi kan usak ba bhatam ibala pen iyengi ba akan kapor timdei ban thau uput usam jongno constituency jongno handai habe dei hibat ka di kedai bendil di dunia teli bagi banyak ya snok tilang kapasulungo kolong ba hadian bau Home Minister lawan sa kajela jumi
menhaga aku sau tarik ni ki pajba ngintip ke jing kren duki nam tabat mbej put usam ndai ladon ka jing kren ba kanyat bej kanyat enti de ko sulungo ba tang hading katu kana sini la jana pun kini jing ja tiba ka sarkar ka asam kali thombor ba katu ni ka dak ka ba kadan insidentat ni balok ngintip ba ka asam kadai ka BJP ruling state bagi ngit ba kejikesan ke bajul tinjau oleh central government but na dai sir ni kadau ba ka sarkar asam na kesanut ban kompon na uwat adin ba lawan mi minister sini banyak pembej banyak warna sergi sutfu dengan soba ke sarkar sarkar jela jungi kadiban pentip supaya ba ka ai keren ka ai kata kejing semua but kadiban dandu ta ka border commission kaban form but ngangit ba aku border commission yang ni MDC dan dengan try kinyebu dia tentu yang sarkar ba ada form yang border commission mengi MDC pinong hikmat baro din pinong sensar nong PCM hima baro di badan kidi stakeholder kidi badan bentalang nang banyak sutu ben bet kuno ngasu ba kani berfat kada konspirasi namar ba kuno sendapan home minister tani kadala kala dewan nohi kumni kata kambor bat nga iba kani sarkar jungi ngamtip kali kusu kongu benne kuno nama hadu beni kisni hadu meneru hadin raja ini jingja iba hadu ba nom hikmat jungi ru syaban man handle haki pulit mut kamdan ke pen snap te wat khen ni bai ba pin khen lada ka sarkar Assam wei na pneng ki nong ikmat jong ka jela Assam unsha takti ki plit magalia ka ei ka banjia hanrei haba shak takti wei na ki nong ikmat jong ka jela magalia sangat jar taru apa ki pulit umdan wei ru bakran kani ka thang ni kam sim ka jonga wa balei nging ya sangat jar kala dei ka por jungi bakat yo wei nong ikmat atau kam dei mo ba ina panyesha yalau jong abang itip bakata ka ceka kadang hapa po pun usam jong amelia balai ngitim ladang idang tiang lagi jong gi halau ka jong ka ceka kisah kita ka sarkar ka jungi kan yadai ro pamba ngidon kam wa ka sarkar kan pe ban yaraplam yo pamba ladon kat kinong nikmat saka sarkar kan yaraplam kan pilam ban khanglam ya kita ke jingwan jong pilit Assam ngayo iya bagi wan ki pulit Assam nado ki por mun shwa po lampi lari ki wan kim juan marwe kilawan de ki high profile de ki IG level ki jongi ha bagi le ki video ki magistrate ki ber ha UDC maki ki wan dak kanhun dak convoy ti kan ni ka jingwan ka joki ka pensingan wat ki perlok itu ki nong song ka Assam ki bahap itu ki por Assam ni kan bagi jongi pada ki rit mersim mari i pulit labon kilatip ni jinglong joki nong kamtam nong kontong lawan bunuh pulit lating lot bara rai sei ki manpower ki force ki jongi ni don bun kat kene ki battalion ki jongi rai sei ke aba jia ki border makarman manang ni sukman ki bor ki bapek naru ki bor sarkar ki bapek long pen line lem tadon kanu ki jingjia kamtam ki border bu khambon se ki force man sngan ki pajba ki nong sop snong jong kami galea ka jongi